Tasula mo tamaw na minita, tatibalik mo tama isungan torolota. Tapa bari-bari na tapatakin ni takina, inde tomen dadianta, inde ambe emeng garaganta. Kumbomi kada situru na anak anadadian. Naria misa bungan na bungsu na kanakan ng gatuna turiyang na. Garagami kada misa naria tengko situru. Me kutanalon do misile to barra na polo kay hindi na laku anak anadadian bungsu na kanakan. Kumo epia kamu nadadian inde senek daru. Bungsu na tibusanan inde Yohanes daru. Pak gantian madatun nalan kasaranian. Kumo ang bawra bari selek na dorosang kalam makna. Lami pawayon ni inde to mendadian mi. Lami patakinan ni inde sile to baraki polo kay hindi iki. Ma tundu maleso mi anak anadadian. Ma lilato kibiring di bungsu na kianakan. Kumo situru ada si palolang sangka lanteli na patapi nilem bisa abana makalima na lantai nalili ipak palumbangan sangka mak tundu malesemi hilako pak apa ilian toruan teparengi solamintu toruan ibu api na lantai tunduk silako sile tobarak na pulo kaibina kumua larangan kalanono sangka ayu dan palelean langan mak tanduk di pamatua itu bumido balaran nampak di bawah kerungan doran tiang tu tamping dayana di penggaron toi itean lo tetemo di pak tulang dan di tekula di randeluranan mak tanduk tabang kasera tanakna mak patona pangrakutna pa di landolaran ini tek metero mak mulau karambau mak songgo bisara na pusun dana malik na poselena kaboro anak kenadadian dulu nuna bolomi sama maki makaren di tete malawang api allolomi napo sondana mali napo selena kaboro anak kanadadian anarambi mi petamambi na dete mikulla mat lindo mawalele inde Yohanes yane daru lagi gua torro maleso tamala talinganta tu jona ibalakolong apakah lalang apakan lam tambah turun damai je pentonginan lam yang lihat untuk damai je tando kumu ading kumuni utama tugas utama solong hati umbak rampai matampu terolok kabukan gula hati umbak ulun nasalu kaluak terolong di baritikina bura-bura si panglora tambukan dia senjami bangun banuamu mau rampot amat enak na pati di bolong udah sibun dan gelantai sangka na hintanam buru di pamalotong oh di paro kokorian na tetang mereka alu tetang mereka penganisuan mau di palangan malangka na punto mau di parimbay pati di bolong mau malir keun na saro nari pemak di tembang rokom barokomu mau malas sa bolok na wain haba atas samul lele rokom tulong mo mau malir tamaram pematampung nalam di goli nampar aku malir rokom kalau tuan pula dari tegapi itu ketangga nagana, betul orang tangan bertondok, pupu bangkan roh tangan apa tangan lantai tangan memimi. Pakai malu orang kalau itu tamu tiadanya, kata orang nama utang kelosan ketilaran tamu sangka na intanam bulu di pamalotang. Di pangandong kalau tangan langi di badan Indian kerja pararakna, batara ada rasa atau palulungan. Mo den naupa mo sitarana katemai. Kamasakyan batang kali musuh lonte may marodin din batang apena natontong dirongi lorang ka mulang tanga natontong di gulay ita abitar na mulempel lipuan lembang maapendon dako o kedako masyang kemasyang nayate may terong sonda mali na nakanadian bongosin nagyanakan sila ito berak na lakoy di ambi ito busungi na terol lapas sarangan na nari babati painan ditinggoro kan alus urun 60 kadaan tamang kambi tebang terulang kadang kindi ikalete masalah nasang belan narengki may inalese kalungkungan na tero na impa tandong na karambao talaw to hek isarang branta na katalang ipa toran koin sangarin na dia digente kita mate nalese tebang maafin talun na dengki man ita matuka sa tamasolo sa diumba rampe matampu terolok kabatuan kula
nisung kabaadian. Allah kita tu paruro latar kalau apa ating kimas selana sama singgung karangan pa nayan tarin do mahiri. Tapasulay itu paruro talako to kabaadian. Apa kirang kiamo ni maalo ko kalami paruro talako bangun banuanta lako tadal wakaata. Tato odam maputa tang boyota. Wah, di balangan tu kalau karanda na huntu rekilay ko na tanete. Mau di parimbay pati di balongan na hindi hambe. Nari ako pati di bolong. Na ba lang mentelente rekimente baroko na patingin ko kali ilulu. Maafin na apaan? Dako ke dako. Ke di lambiran ni alo ko nanti bambang ni hindi Yohanes Darro. Nari nambulu alo ko melalangi sangka aloson di Batara. Lana sayan po nga pastor Iga tapi datang tu masih kasih rik dah tu tuan si katang ka ampulen bang mas selana sangan alang di fa ulang te alur mailang isang ka aloson di Batara. Baru terla tamana sai selana sang tujuan na balakolla ta sila mi kayo. Ta sa ani selana sang pada magayon na. Apa itu naman to le? Oh. Bebate lampu. Oke guys, spill dapurnya Pak Lisa, kemarin dapur Pak Lisa. Kita katakan deh kemana ini. Yoki bainan kabarok molako tomotoki Pak Pailelan tetodok toronto parenge si puna jonate mak alalan nadakna kabutuan kulang sangka kalambunan Allah. Mereka tuh Pak kalau muslim dah. Iya, dia berkar na. Demo. Tahu apa? Abu adik itu apa? Kalau ada karena apa? Iya. Ada karena itu dah. Kita tutup depan itu. Ada. Demo kita setop. Mau ada dulu ada karena. Iya. Udah mau ya Pak Kutola. Udah boleh. Demo yang setop. Dan ada karena dia tutup tua. Iya. Bang Hura ada karena dulu. Maka. Barkali ada poin polisa. Polisa, mari ada poin. Polisa. Di
sa Molisa. Oh, ano? Tulalo. Molisa. Polisa. Tolangka. Koyonas. Oh, ini dulu. Ayo dah, dulu. Oh. Oke guys. Tidak ada Ada Mega Columbus Columbus nih. Compete. Tidak ada Columbus Compete. Oh, kenapa tidak ada? Malu-malu. Ingat-ingat ini orang di rumah. Oke, ini suap. Ah, gue udah pakai los bus dan tuh gue. Oh, bukan pula compete. Jalan kaki ke bila. Oke, mantap. Kamu ke mana? Bangka. Bisa bergabung. Oke, baik. Mantap. Apa di sana tuh? Saranggana. Sarangga. Guys. Oh, Lupa lagi kan nih. berapa Columbus nih? Bagi-bagi kami ramenya. Kosong. Cucian tangan sudah kotor. Iya. Lo bilang? Yang Oke. daya borong baskon nih. Berapa? Boleh mas kon. Yang daya doin mah. Borong baskon. Tahu betul beroki mas kon boleh. Loko kumpulin borong di baskon di Domila. Guys, ya. Yo guys. Minta maaf guys. Tahu mas kon sila. Tahu mas kon tak rampun na. Lampor mas kon ton na. Tahu berami Abas lihat di. Tak abang abas, tak berah. Satu mari kita. Letak mau komite. Oke. Super tampil. Sudah berapa? Malaysia. Salam sama Indo Matan. Oke, Emiliana. Rangga. Oke, ya. Mana mau podium? Oh, Del Gaming nenek ikut atau di pesta tanggal. Oh, kami lagi kan ini. Iya. Sulisiar kok katanya Del Gaming. Berarti Emiliana. Ada Emiliana Rangga, anak selama aku ko Indomatan. Indah mo. Desa nga Emiliana Rangga. Oo. Salamat. Rangga. Emiliana. Salamat sudah. Oke, selamat. Ini kalau mau kau di dalam sebut nama. Oke. Wah, ya sudah betul keluar. Temulan, ya betul Bapak Sena, Rizal, Bapak Riel, Bitik, Leman Kantong, Sudah bikin. Oke. Pongo Windy, Pongo Desti, Pongo Esa, Pong Marcel, Pong Marcel, na mali mo may. Oke, sudah bikin. Tak ya pula mah. Oke. Sudah bukan pekan deh, Bay. Ya, sudah pekan baik Iya, oke. Iya, oke, guys. Dadah. Iya. Dan di mana saya ada malin po kini pukaran itu sangam kita jami ten nama dodo sa balauran. Oh, nama mereka betul. Ampun dulu. Iya, langsung kita keluar karena ada Oke, selamat keluarga. ya. Oke, selamat ke kampung. Oke, guys. Ini truk. Iya, ya tuh kalau mau pengenangan apa penampas ya. Bentar midol, gimana yang bahas itu kali Cirebon. Jangan lah TV. Oke, baik. Sudah bikin bosku. Ya mau kita ada nanti kita undang kita ada nih. Oke, terima kasih ya. Oke, bagaimana? Halo. Oh, tak apa kata kuman deh? Sudah. Oh. Kayak mana lupi-lupi ke kertas ini naik sampai mana lakukan deh. Pasir Tebos. Oh. Di satu Pak Columbus tak? Ada. Taiwan Nampo. Bono Sepu. Oke, baiklah, mantap. Banyak Columbus, Pak.
Marka to ne Indomie Epatir. Oke deh Epatir. Kenapa kan? Saya pertama lambuk. Pioneer. Kalau sudah berkata emang. Tampil perkaya. Siagir kan tedo, hindi tayo meron lagi siagir. Malam kami minta tadi pukada sangan apa? Dam minta ron. Dam ni malas sangan ada info. Dari nindu kita tak kota apa lantai. Tapakin nampampai ngasi rau los oteken. Badan itu satu dua na. Nama kami. Pamusik bambu Reham Soladui. Pio, bang ko Pio. Gisel. Bang ko Gisel. Pio. Hindi mo rekomendasi tulit na lang di samping kampai yan. Disambil kampai dan induk. Ta balik kita terong lan eh. Hindi mo kami. Ya, tumbay. Apa lagi tak? Pia.
Oh ini dagingnya. Mau dijual ini. Mau dijual. Piro mas. Hitung gitu. 2, 3. Iya, tetap idin murai amali lama atau di ke lahu kita keluar ke petang atau di satu malam ke sama daripada kali serambangan ini itu ngapur apa tukar di sini meja. Jadi ada kira murai amali lakukan kata kota petang atau di liam ini. Iya, bagi ikut menjadi pimpinan lama atau ding. Mereka menjadi agak na tak emang. Oi, kamu masih ada lagi. Jom meserai kau kata siapa mi saya akan tong mi. Kedua mereka ni. Tapi alah kita masalah nasa ngabilan ako terbakam membeter rapuku narindur ko ada anak katongkonan. Tama perang itu kita na la lindur ko de sangka anak kamarintinan. Yang tu rombongan na Bapak Angel Jamai Kalimantan, rombongan na Nenek Angel Lentenan, rombongan na Bapak Agusti Sorong, rombongan na Bapak Erwin Bolu, rombongan na Bapak Ari Lentenan, rombongan na Nenek Angel Lentenan, rombongan na Nek Mia Tonglo, rombongan na Nek Mia Tonglo, rombongan na Nek Ipre Palopo, rombongan na Nek Ipre Palopo, rombongan na Mak Mia Tonglo, rombongan na Mak Tiara Jayapura, rombongan na Mak Gipran Buah Kayu, rombongan na Mak Yoki Jayapura, rombongan na Mama Ati Waisun Tonglo, rombongan na Mak Grace Tonglo, rombongan na Bapak Jenny Borong, rombongan na Nenek Kiran Borong, rombongan na Bati Nenek Liling Bati Nenek Liling Pasang Tambunan, rombongan na Nenek Amel Barereng Tiro Padang, rombongan na Pung Mandus Tiro Padang, rombongan na Mama Amel Tiro Padang, rombongan na Nenek Apisa Pangranti, rombongan
rombonganna Nenek Amel, Tiro Padang rombonganna Nenek Olip, Nanggala rombonganna Bapak Aron, Raru, Kombong rombonganna Bapak Uli, rombonganna Bati ini rombongan na bati nera ba kapa rombongan na keluarga almarhum ne tapi tonglo rombongan na ne diel labo rombongan na lori sola adina benteng rombongan na ne narti ledo rombongan na Bapak Ata Tirolo rombongan na Bapak Reno ledo rombongan na Nenek Gisel Pandanan rombongan na Bapak Agnes Pandanan rombongan na Karel Pandanan rombongan na Bapak Ketlin Palu rombongan na keluarga almarhum Marinus Lapu Lentenan rombongan na Nenek Rasta Tonglo rombongan na Nenek Sukmi Nanggala rombongan na keluarga na Elio Makassar rombongan na Mercy Solaadina Kalimantan rombongan na Mama Pipi rombongan na Mama Pipi Tonglo rombongan na Mama Pipi Tonglo rombongan na Bapak Deron Toli-Toli rombongan na Pak Umming Pungraka rombongan na Pak Deo Pungraka rombongan na Mak Wendy Pungraka rombongan na Nek Alam Pungraka rombongan na Mak Beto Pungraka rombongan na Mak Yordan Pungraka rombongan na Mak Jusmin Kalimantan rombongan na Nek Isran Tobarana nasa satu rombongan dan paling untuk baca adik kalian jamate anak-anak katongkod. Nah, semuanya udah masuk semua kayaknya ini. Irfilia, Nura Laini. Oke, spillnya pakai kudung. Yang mana kayak yang masuk bawah ini? Oke. Oke, guys. Kita istirahat dulu ini. Salam ke. Iya, lalu kita keluarga. Ya rarapu kutu bang kaki sabu sangan nang dia baca protokol. Tapi kita cek video loh. Ya siap balang rombongan. Mi melapor kita ini nang rombongan tadi bahasa ini. Kalau gini kopi sini tetap nomor rame gitu guys. Kita ngopi-ngopi dulu. Oh, langsung lama kamu tempat tua. Oke. Oh, orang apa tua mau pulang. Oke, salam Areke.
Berapa gelumus mi? Pare nih. Oke guys, kita istirahat dulu. Oke.